Pasti keren. Sing keren udang kakas kekes.
yang lalene kan kerennya. Manten yo beli yo. Kau apa keto? Oh manten. Celapang, asok, aduh. Hei, nganten cepet. Aja no nganten ya. Bidang aja nganten senya jane yo aja nganten. Artine sing bobo morobah kene omahi lah Bu. Yo nganten yo. Hah? Nganten. Nganten. Jani petang. Ya luang beli. Allah adi petang. Ayo nganten yo. Ada jo petang. Ben mani ndas lemahan. Petang jani lah adi. Ampun nek kayon niki dia ya ketua raya iki. Aji aja nganten yo. Ini nangge ngatur raya. Awang lah adi. Kenah ya kalau bakso kawi. Mana biar nih anak merendik merono. Sing dawa anjing. Cangsing masih lama. Samareni samaredom. Memen remi aja medam. Kadang yang udiang, amo kelesit. Bri, manten yo bri yo. Ayo, manten. Manten, Jani. yen senya Mati. Aduh. Ayo.
Nebo. Upah caining lumar kebagusan. Jani tampatang premeng bungut caine ban wakil niat. Luwer cicing lucap meru itop caine. Yang pemerasa kapeneng dewek beduduk. Kang Wang bacen, Kang Wang tai tetide kancin mula antasne. Do cinula ditu melilengan ning isap saren yen ibu. Ada mirip kali tak molat karo. Ngelah mirip cikula warga, ni bakal mau hilang kapen ngukut mencine. Pasang apa nyenak asam pedih, mustine nak kecakup dino. Jangan kali lah. Wake sing liu nyatu kapeneng cai. Reh kene pengelaksanaan caine maten cine pangbuka sihso. Ada macan singo beruang apa luere seisin ngalah se. Tomu lo patut mes-mes mukang-mukang ukodang caine wake kal megedi kal kalen wake. Kemudian cokore dewe robek. Jo yang lain. Kudian yang mana? Sana pelai bang cokore dewa nabi. Anu, oyong malu, bayang ngomong malu deh. Anu, angkian yangnya ngangsur no. Oyong malu. Disiang wenten matur nabi. Aden yangnya. Aden yangnya diaratno ke sari. Sampun panggih hidayah. Oyong malu. Buat tepuk ya. Ada yang ngabuk keras. Wih, ngabuk keras. Yang lagi tepuk. Sayangnya. Saja yang tepuk antas. Murah basang ya, nyen tanggung jawab. Ijo kaden bakal keras. Mando nenten gelis doh pemargi ni deyari jak ngiring tot uri tu agung pang tegase. Mau ngabuk keras yang seng bani? Wenten titiang ring ngungkur cokore dewo. Gitu pamannya mana? Inggih titiang ngamen. Iraga terus perintah tunena ngalih bunga, tunena ngalih tirta. Jadi iya enak-enak dini tidur. Dunun ya dunun. Ya. Han. Ini mati gerak jalan weh. Iki gerak jalan biasa nak pulas meteteh menguteh doang. Ya lo. Bangun. Kengkeng jokewe. Iki ni made kumpanyo po. Molomo gigi ni. Tadi Bang, nak pasare? Iya, betul. Bagaimana unduknya ini gigi begini? Dadi ban ngadwo, dadi. Ngomong naik ngomong. Hah?
Apa kalau tak apa? Ye. We. Do bodoh. Nih jelemon. Oh, rencang yo becol kijo jadi dua agung istri ring kini mati. Barengan bitu ring bagai tuang. Bawa dong wase ketian dan nena gitu. Ngalih tirta. Kepura. Api mengalih itu tiang boh. Yo jadua jangan ngiring ide dua agung. Ngalih tiang. Kelakuan mana bode? Cang oren gigi saya cang uyang matawang cang berat. Beli rawit. Engen. Aduh, ide dua istri kadang dunian ajak madeng. I madeng ngiring. Main ide dua istri saya ngadong. Nah iki jo beli si nawang. I made hilang maro. Ide i madeng ngiring ide dua agung istri. Ne tako ne iluh ide dua agung istri. Ide cang sing nawang. Yeah.